ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shnong. Kam niar ban yok sngo hagani ke ri khasi jongi bakin don kibala bat ya ka kam Rangbah Shnong hadu san po Snem mentangin wanra shapi ya ka khana shapang jong weu riu Rangbah ubala bat ya ka kam Rangbah Shnong mentala san pulai Snem tam bat hadu mentaru udang dehi Rangbah Shnong uni Rangbah udai yau bala tip kerteng kum uba Stanlington David Khongwir lani uba baro ki jutip kum uba SD Khongwir bat udai ru Rangbah Shnong bamenta jong ka maulai nonglom nado menno uba SD Khongwir ula bat ya ka kam Rangbah Shnong bat kino ki jing syakri ki ba ula ai syakipait ba shwa bangin ya poi syakata ka benta tongin ya phai shwa khendiat shapang ka jingim jonguni ureu Rangbah ya uba SD Khongwir la kha ha ka khat waiterik upanai rempang khat khandai spa lai pusau ha ka Shnong lingkerdem ka Shnong ka badan syakithain pun ursla udai ukhon ba Rangbah jong ka kong shirngem Khongwir bat upaim sati rajas im ubadai usim jong ka hima melim hakis Snem khat khandai spa lai pu hun reu hadu khat khandai spa sau pu ar uba SD Khongwir ula lej ban pule ningkong ha Presbyterian LP School maulai phut muri nangta ya ka class 3 hadu class 6 ula lej ban pule ha Maukhar Christian ME School Namaukar Christian ula lej ban pteng ya ka jingpule jong u ha Dr. Graham's Home Kalimpong kabadan ha West Bengal hanrei namar ka jing khlat no jong kupa wan pai biang no shalong but ula yo lat ban pteng ya ka jingpule ha ka class 10 ha government boys but ha ka class 10 ulia shong class rengkat but uba didi lapang kumjuru but uba hoping stone lingdo Haki kerdan kiba kham shajerong ula leit ban puli ha St. Anthony's College Shillong par hadin bala pendep jaka MA ula pendep ru saya ka LLB ban long komunong ya side ain harengkat ki jing puli uba SD Khongwir ulai treru haki office sarkar namar bu udai unong yele kai football uba pau bat baro ki office sarkar ki kwa ayu ba un letre bat kumta ulaong ba shipang ula let ban trei bat kawai ka office sa shipang pat bat kawai hanrei ka kam ka ba une ban trei kadai komu assistant revenue officer jong ka United Khasi Jaintia Autonomous District Council tomenta pat Nginya pai ka jingem jong uba SD Khongwir kum usyakri paidba uba SD Khongwir ula syajid kum Rangbah Shnong jong kemalai nonglum haus nem khat khandai spa hanre pupra bad hakatai gapor ya Rangbah Shnong kijuang utemen Shnong ya ka ba umtre satya ban priang ya katai ka kentin ban ula ajing mut ban bo de ka kentin Rangbah Shnong haga baki pait ba kila pediang uliat ho baka judai ke rukom bahabayo Rangbah Shnong themai haban yo sanat na usim jo ka hima melim ban mauru ulalait sha office ka hima melim ban shim sanat hanrei ulaong bahakatai ka por umtre satya ban pediang ya ka sanat namar bahaka sanat kidon shirenjan ki kendon jo ka hima melim kumta ulami no na office im but ulong Rangbah Shnong hadu life san Snem klem sanat but day hagapor balongs im upa im latho manix im baka hima melim kala penmi no daka wei ka sanat kabamdon kendon but day hakatai kapor ba ushim ye ka sanat na upa im latho manix im uliyatho bah ka jinglong Rangbah Shnong jong u ulala ban pensuk yaki pai ba da ka penduk pendam no ya ka jingdon kam ban shim jingbit lani ka permission na ka hima melim na ka benta ban shnaying shnasem ha maulai
Ula penduk pendamru ya ke pata sistem jong ke hima melim kabala bu jing ya ki pajba ha ka baki de ne the jaka namar bakin habban pen I yaladi baki dai ki nongsong wai jong ke hima melim nado Snem khat khandai spa hanre pupra hado mentaru uba Khongwir udang bat kumu Rangbah Shnong ke maulai nonglum bar ka jinglong Rangbah Shnong jong u minta kala kenjo syakasan pu sau Snem bat kala judon ru ka jing penkop buram ya u haki jingyalang bapher nalor ka kam Rangbah Shnong uba SD Khongwir ubat ru kumu presiden jong ka maulai taun dorbar ka bapet ye ki khan rew tali ki Shnong ki bahap hapo pur usam jong ka maulai ula syajit kumu presiden jong ka maulai taun dorbar hau Snem khat khandai spa pra bat menta lalai pulai Snem ula bat kumu presiden hado kini kisngi menta ula ya thu bala bon sin ula kwa ban pelat no ya ka kam Rangbah Shnong bat ya ka kam presiden jong ka maulai taun dorbar hanrei ki babon balang pat kim pelat satya ya u uba SD Khongwir udeiru MLA barim jong ka maulai bat umju rem ha ka election nado ka por ba usdang ban yale hado ba unda syong that hino ula job ningkong ya ka election MLA house nem khat khandai spa hanyo puar but ula syong that no house nem khat khandai spa khandai pupra ula yatho ba bon nangi ki khasi ngi jubakla da ka ba ong ba menteri Rangbah ba ningkong napdeng ki khasi udai uba bibi lingdo hanrei ula ong ba menteri Rangbah ba ningkong napdeng ki khasi udai udarwin piu bat ma upat udai sembut menteri Rangbah ba ningkong napdeng ki khasi ulia thoru ba hakapor ba uyele election umdon jingmut nalade ban yakun election hanrei ka dai ne ka jing penbor jong uba hoping stone lingdo uba mesak harkengor uba Gilbert Sulai bat kiwai pat kireu Rangbah kibalawan saying jong u hado laisen ban penbor yu u ban yakun haki election hanrei habakim la ban penbor kila let ban yakendo ya ka kurim jong u ka kong harlis taryang kabala penbor yu u ban yale ya ki election haga baneng kong uloong ba usngau shamjing bha namar ba hakata kapor ke APHLC ka khlan bha kat ba mo upat udai ne ka seng HSPDP bad hakato kapor uong ba ya ka HSPDP ki breu haslong ki ong ba ka parti maram lane ka parti kup kambor hanrei usus ngos kempat haladi namar ba bon kinong maulai kila itho bha yu namar ba udairu u player football u bapau bad hakato kapor uong batang suyale kai ka maulai ha polo marsiteng ki nongsong Shnong ka maulai kilia poi sa polo ban let pat kai bat kumta dadon kamsu ban pen itho breu yaladi namar bakila itho lot yau kumta da ka wei ka jingmut ula raikot ban yakun bat ula job hagatagi election bat ter man la ka election ula job tat hado ba unda syong that hi uni Rangbah ubaladon menta prapupra Snem karata ubadru kamu presiden jong Meghalaya former MLA forum malai khai nga ha be Shnong ha po nangrem kedem bad la kha ha ka kabitrik February 1934 tengam tala kencoy ka prabu prastang be arna la po prabu pra te karukom ko jong ki long kumi menshwa te bubu ni ki long kumi ke basa sikika ke basa cenga tu tenda lapo ko to ka ya kapor ka baki la sukha suknem tai ki ko ai ban le spo songo chong men kha si songo chong te ka chui kat kum ko jingi tho ko jong ime lomba nda ka la po ko por bai la sukha de la de ko por kha ya yong ma ye thu yong ma le no se Shnong lam doktor nan po Shnong lam doktor se po le kedem ban po ti ki sa ha do ban kha the khai nga ka khat wei trik February 1934
berkat kum ke sini tu ke jong ime kalau mak biasa apa orang kedem tak kemar tu ya betul. Maka na do boy ime idang itu dari itu ilai wan sa sin pemula. Kalau deh Snem lai fulai lai war ngam dak kita tertib kan. Tambah ilasa apa si pemula sini. Dah ilai Shnong ke datang nak por ke bala sukha. Kalau khai ngah kita ke por. Di lawan mara ada kam ta hadin arti gitu yang malai wan sa yang semulai. Di dengan poi pemulai alasan adalah kena pemulai mengalaskan man le school nomor ke school kemama ke school bah kap acan ke yang kemasa. Dan nomor kita kada so tenat sekuat ban di school dengrit. Di kamtip karta kan orang ada betul por kam nak mau tahu kata lagi di kisan Snem Snem ni. Nale school harga school kebahikai no hikai nak mau olin long pastor hadian mari long sini Khongwir kadang jong ka Presbyterian school pemula pemuri melihat kata ka abi ngapas nota berkerkom ya pulih jongi itu por kasuki ba tentang you abi ubi itu aden rubunai samuna itu wow no biu no kasuki ba kerkom ya pulih mendek kena mentar mentatang pedang si Snem atau kilala alot ki spelling gini kita ki ini dong sidong kisin kilala alot kontak ter tingi ya suki ba tang bang Shnong kerma bang pulih kelas A kelas B hak tak school kebaiki kai ilalong pastor den ke te pastor olin bari ki lokli Khongwir te kai kita nga A B ngelain nota nak tak school dengan kelas 1 dengan kelas 2 kena lepas yang kelas 2 kendrian orang siapa mukhar Christian school middle English school kedua apa mukhar tu juga berang tagdan kini parking jeng taksi jaya ini kita itu ketika kita mencoba untuk building memar pesah kayu mana mukhar mencuak mentata kalau ke kompleks dengan pulih kelas 3 itu 3 4 5 6 pulih dan kalau berkomunikasi itu no mencuak ini sekolah menculik kali kedua kali ini don nomor upah jangan dus cek hima melim sekiranya tinggal lah mana food menuban yo kali tu mungkin juga dikali yo ambil nak kecak cross dengan aku angkrak bisa lihat nak kecak late one nak kecak de ngasong hak tak school pemukar mission ME school kelas 3 kelas 4 kelas 5 ada kelas 6 dan ala dek lepas ya kelas 6 di maybe pajang ki penken rian no sha koi bekerja kasih pok wes bangkol Malay pulih na ako Dr. Graham's Homes Malay bahan sana kapur Namal ka kelas jumi sini ber ka kelas sithe ka yeper dan Malay pulih na kelas standard 4 kalau pas kelas 6 dan lagi habli pa standard 4 kota standard 4 5 6 Malay Snem mau pulih ako Kalampong dia hari kata tu hak seni ke ba ngai semen kut Snem ke semen hak life photo ke jong November 1950 yo khubar chan me maila pangai pa kajin sai la yak pa ta mak kilometer itu ke wan kilo na si ba la shitam e pa de kumta he mari de exam na lawan saya cakap ngasa hostel kumta marmar pen ke kali ne ta na sono po Kalampong Kalampong nomor pesat kat Darjeeling situ kan. De wan bawa betul po Kalampong school. Wan senran dengan ado hi yang wan senran tu saya. De mich po Siliguri per wat po ha po gauti mistake. De ha gauti kala apel pakai kali. Kedai pai kali. Jangan naik kedua ketika driver anggur ketika berangur ketika Khongwir
Dangai kedua kiru. Kami tu ingat bagi layak itu pa. Kami itu. Dia ingat tu biar pa hadu nak pohing. Nak pohing kesekia itu dia bagi layak pa. Yang mana yang bagi po. Ngalai po trik ngani mi na po kalampong. Te hadin kita tela tep ipa ka. Atrik ku disambala tep. Te imeng oma lar kamar mo tengah kuah bangan lek. Continue ko nya gajing pulis po kalampong. Ti me nga ka por yang ba ku ba ka lo sana hi na mamir dum brisho hi. Tangah man raba. Te hape yang sem hape ki parang ni tai. Tas Khongwir kimla bana fort nomor hapsi ko pe school ni tai. Tu yang pulih na sini. Tengah tai ka o ka kemi ka ka ba o kemi pa tengah lewat seat po government high school. Te dan hui bubu ba le rap mai ngai ka por. Tengah yo pendung kelas 10. Au Snem san po. Medha to Snem mga puli mah kelas 10. Po government high school kidon kijong ba. Hoping don lang ba lapang don lang kelas 10. Tinggi don lang ha jog section C. Te ngasong haka 51 nga puluh kelas 10 idon lang kita kiparlok jo morin pira we idon lang nang tahu do hundir nga kemoti perlok nang tahu dos tu we po bodom tas po Amerika brin po lawan di puluh te ha kumta hele semen ha 52 the 52 hele semen te ngapas ke kelas 10 matric Tali join apa senatinis. Join senatinis kele ai na ko senatinis. Ke hakayer ke manungkong ke ai na puli ngali no ngali misni. Na po es kania pang yo kamno nomor ngadi no ilaka football. Te hakuto por gi ni office ke don inter office. Ya gi kani wa kani ke no ka football penrung school from college. Tengah orang nak saya ni nak ke football. Dia nak apa sekania rai ngalih dengan main. Boleh nak main lagi train dengan sini. Apa office kamu kesup dengan kam pun. Tak sudah nak melakukan football, kamu tu berlai tiada pun baik pa office. Dia how 54 ngalih dia ke ngapas dia ke agak 54 ngali join BA have 55 56 tengah ile ke BA have 56 dan ringan lembai kijing pemula juga ke don hala juga dah lemar ngalami sangai le football dia ke kod lah complete nak ke dia house 55 ayo ben represent dia ke Gauhati University Kata kapor Gauhati University ke Kutublang ke Mizoram, Kutublang ke Nagaland, apa hei bagi di Gauhati University. Gauhati kapor. Asam kapor. Kata kapor ke Asam ke Kutublang kita Shnong kita di Zela. Tengale ba isa ko Gauhati artayo nam ta practice bikin selection. Jeng ship ko Gauhati kita pon kan no. Artayo sa ko Gauhati ti select ika team. Nagi select ika team tu profesor in charge join. Pemana ka min step pemana ka po breakfast ka ke ceka bangsa pemana ya ka team. Mana di balai sa jin. Tengah macam perkala kuali le yin mala salia kata ka sa ka ti ke shit ni tai. Kuali beli nak si masa si yin. Tenai ro pemana ta ya sa ka to kapten to Ahmed po Dibrugar. Boleh Muslim Ahmed. Dia kamu kapten. Dia fullback. Vice captain SD Khongwir. Tengah longo. Dalor bang apa coba lagi laga football. Malah dia langsung salia kata shit kena kata. Ia pun dia vice captain ni kata Gauhati University. Habis saya Jaipur stay. San pau kendai ngaile ikene ke assistant grade examination. Kejong ko all India service ke.
Te apa sih kata ngawan makanda te ki ai appointment nga litrish mo bilhi. Te litrish Delhi kuma khatwe bana shisam yang litrish Delhi. Te ngasa why but ki family ke wik ai ngai kamra ko ki kabam men ki ai long sabisi sping gas ke tengah litrish na kata jaka ngasa litrish te nda poshetai pat te hangni poshilong ngaile exports entar khandaitli ki events na job bro khandaitli ki events ak ESA Khasi Students Association atapor tempat dega ki SU te ki pinyale ka ki do khandri khanyo teng arpo ki team bro ko ki team Shnong Khasi ki entar te nga entar khandaitli na job bro khandaitli te karkom khin point na ka por kalong san lai we san ki belong menukong lai ke belong baar is point ki belong ba lai te tang naga kalong santri san itu kena kalong 100% kemur kalau yon pak best team nah tang naga maru ya best team ba tengi entar kong kemulai te kita ke pol jeng kita pol te pulis da po senatinis te ngayo e kam hadis council ke bang apply assistant revenue officer ayo tambah hadin tang lebra so naik transfer na ngas po juai tang litre na sa juai sta kumu iaru assistant revenue officer dia to po litre po juai hakata ka office jo district council ke de branch ko jo ke UP jehets de mashat ki khot United Khasi Jante Hills de to por ka pipe no how nrupo sound pusan ka yo no la ka jong discounts tenga hato ko por ka long tang ma officer ko de office ka all in all ko discounts te tren to hadu Snem nrupo ngarung discounts Tender Publai, and the Flan of Sound, Alice Pujuai. Tender Pusan can I go like a joke discount on Pine or Shilong, or to continue a Shilong. Then a Trisa Apo Shilong discount. How do Snem Kakataspa New Po R? New Po R election. The Tofla, the Kapor, Kalomba, Mother Kame, Sipun Kapor. Nga resign ha khandai trek ke jong February khandai trek file nomination ha ka khandai trek file nomination ye khandai trek March ka along ka election te tembok ngejok ka election MLA ni puar ta te kita ka de puli jonga jong trek jonga hadu Snem ni puar tu kalau Malay tahu niya po api lang Malay nakaparti HSPDP. De kata ke jeng Malay ru kalau ba gam simarin sisa gam simungkin ba manyale election kamar kiwan ke jong ba misak ba ke dui garang ba hoping ke we penbo dengan ke mana mula te lai biang ya pi manyale election pri ri tu ba itu na roda itu na ka bila kai football populo marga pulu na do Snem san pusau la en larung populo menyela kai na ka senatanis ban ka mulai te ngile mula te le bol musat pishi pawa ka sang mula to pushpulo to itu ke tai to ta te to ko pole le bol jongi musat ka surong be to pui ba tang ko ke mo na kalong yu tang kata be yu be to bom rang mengele brut bom le rof brut me mino me bom long ta ka ile ka football muswa te ki pai ba itu nga na po pulu te ha pulu ile election ngam da don kam su bon le pini tu menong balik ha ko Shnong men pini tu banga ngari ta bon ile election ma kle itu pa te don bok atau pul ngajok ngalai tu ipi bangam sim dalong kin kita ka enter into politics.
te kadeh ngai hina ke punya ke jomble punya jangan kata rukom ba ngana mangala apply for scientist kam lecturer nama pasi ke mi ha Snem nru ga pasi ke mi de kata kapor ka ba na kaleng jong kimi khon pa de kalor ngapa sa Snem nyupo de kiwan kita girang ba laisin kiwan nak ping nak trek orang trek ke ya ka election on trek politics tendai kimi jeng ki khon ba ilahi ka po college politikin ilahi ka yang chua mi ri pas mi jo mi ya de bahadin kita girang ba ki bom syak LG Shulai magil ba Shulai atau bawa ping mungkin kita bagi wana na iya lah sih kiwan aksen ke besar ia kendor bagi kong di ni kendor kong yang belum ele lagi le di penbuat mi yang tak pensyur yang ada je berfiram kumno je kam cuma ngador dalam ban libian college dalam ban juga dia kam maguna makin dang di kai topor de sakoiru people pasi kalau dela de firam ti pertes no dah kata kejeng penbuat jongi penajeng mensim dia yang saya suruh tiga Rangbah yang betul adalah orang muda dengan mana le tempat kini kibai penbuat dengan kini benih Tristam dikmi kun jangan tiang Tristam ke yang tak jumpa kibai pencok ke meli jadi Tristam saya dibayang bersama kita mulai gini kita kibai keluar ni panwan kekosan tamak kita dulu rungi rung kelai Shnong kebuan mah kelai rungi ya sitang mulai kelai rung di kuwi bentar kelai shuti di kuwi pan ke dah kata kejeng Tristam jengki tek kimi mesti ni nyu je mesti tek di tengah sana kele kan pas ke rungi bagi pemja dukan kat sebutkan pemja westa kata di rungi cukim so kita ya pensistem sisa de apa yang mentah kata kawan apa yang politik sudah de nak kata kejeng penbuat jeng kami jeng kun ngasa kelalong bagan elek election nama ngatir bagi application sih itu pokok well organized semula nggak macam dan lah ke application macam ngilang su well organized semula de accepting yang milen orang bayar ngeren ni ban orang betul pa ban rem tu asal yang milen tanda dah kata kejeng penbuat jeng kami ikut pete tu elek tele tam habis tapi yang apa dah mulai kan kesong mulai berkawai ke babuni ke itu upaya itu untuk football ke jalan ta tengah yo era jingcok yo cukam ta ta continue with politics continue but ngala apply ke kam lecturer apa St Anthony's hak podang dan Dr. Father Wollaston Reverend Father Wollaston Dr. Wollaston long principal oh bagi bayangnya Pagsi jung ina kalau nak sports kerja mare arang kangen ektenan langsung lo menukung berkoi the way yang anam tak tengah should take for granted ba larang apply kan yang post sana tenis mani ombe ya kan kap ladang udang Wollaston tengah kerana lo sedang ikut selain tengah le yusin na poi tenis keliu for the Wollaston oh undang menarsingi ulali sakerela mundan syu tu ladi nak pada Joseph luan principal tak kuat proses ini. Tu Joseph tengah amju itu kami kendu you. Tengah nak kemudian nak lawar apa ikut saya tengah apply. Tiga don kepasangan remote kibaya apa lang ta. Tiyo nak diiwi pan. Yang kata kamu nak bahar mah tiyo nak diiwi. Jangan untuk yang ini. Tengah su agak anda hadian pernah kalau perkat. Orang kadeh je punya jomble bo la pendrung nga hapo la waila nga hapo saya tis mandrung kompleks ra la sa hapo saya tis kana ka kam politics kam manju sanga tengah suseni baik nga je punya jomble pun cero tengah ele ngacok beda ka Snem nyofu ara de nyofu frane tingi don se opposition isu baik opposition campaign ni ndek ngini ke we mta masuk iyo matalan ga ka supi ke tapi kesong position wah kan banyak yang minister
Tengi tempo tu nyasang beri opposition. Tangkor ga HSPP ke job penuh pakai refi. Haga new po ni job iban kuma kat ro kasa. Nda kerasang ke HSPP. Mat ko khambun sin kalong po west side. Na po so ni khapsor na so tang na mulai job HSPP. Ndan na ko ni sikai job tang na mulai HSPP. Dia ada kapur fi ginong mulai ginong sol kini kita yang seperti yang parti mana ke parti Khongwir so tak so rem ha dia nak tahu nga perkhat hala di simet ba dah ele ada simbol jong sing leseng lawan rem dengan family simbol sing ngale ada kerja pelah terjur how 72 ya dia ngejok Nagata kajik trishtam juga, kajik trishtam juga ikimi kun, kajik trishtam juga diperlok, maying pasem berdua kwe, nilai trishtam mah menpenjat dengan pemula. Mengalasa amula lah dari posnya nado 1934, mengalasa amula je. Yang long mulai tu. Kata kapor mu kadang long semua bila HSPDP ban jit wa simbol kalong. Independent. Memang pada kena HSPDP itu pun. Dia kata kapor dia hanya puar dia kun persah ini. Mulai babrem lengga. Kita ilah long apa MLA shipsi hatu kapor atau nomesti long apa. Takai kata ke ngas isu kenceng mai ilah long apa MLA shipsi nominated member na pemulai nanti ke efficiency kalau well organized dengan perkhidmatan kekasih yang menyelek persah ya. Tanya efisiensi ya ke efisiensi kandidat untuk babrem belum kandidat ya orang sempat berkali dengan job ya kan election desa Khongwir kalau bagai konsensus jangan atau por kami tang mulai kelekcha konflik pentom kra lacan rosti kita kini jika dengan kawan kita jika bangam jupoi menurut kawan sudah lek thamai ngasih kan tu karkali yang yo apa Yarap kan, dia yang masih ngasih job ngasih apa, kontak ya, pelang, WA, nanti kita kan ngam jumpa menurut, girlfriend tang su welika sandi, tang kata ya apa, nanti jumpa girlfriend ibu besar girlfriend nanti, dia nado fiale ni aku adu pin tong song hai pi empat rem, song hai Snem itu mah, kena kalau IT nama, proses. Mangala rai pai kan anda tu kena penyu, nalar hau kena penyu ngala, poin ban arsan Snem kerja meli. Te kedon ketak jumlah hanga balong wai mi, boleh tang manga mare kibu gimbit menolong meli. Kata kan sejung berbuat kerja perkat juga kan. Te ngar nak kli kerja kerja kli hau kena penyu, membeli dengan lilang tamai. Te, wai mereka menawan wai ban beri ailat. Dia kata pobo proses pada long kelas yang istai kan, orang sudah bayi bangah dah ni hak dia kamera ya penlong kita kerja orang kira buat Shnong bilang kami semula kata kan ni jid hang ni kamera jid yang buat proses yang kundai pu new seprapu hau kundai pu new mau kundai pu perang election lapor pila dan nanti parti itu lapor bawa lalu yang juga parti nadu habis mentang apa parti pilih kan pi ke kelap parti ke fe modal ke kelap parti tang marwei arngot tang tangan no gadau ke kelap parti de ngai le ngam sum kelap parti henry ke parti ya ketuk por kedong kata jingi ki bagi tini ki parti traidi kiniak teli gawe HSPP efficiency ke main Mani kini mana kadang keren ni buat bendu kita. Dia hakasam kahang sebab perpulai ke dia ki mani teli gini ki seng. Dia nak kalian kejungi pelong ke HPU, Hill People Union. Dengan lirung lang berkita. Mending warung we, lirung lang berkita pun kat we ngut ngirung. Hak HPU atau kepor. Yang berki MDC kita jumpa Peter Malbanyak. Dong MDC nak ke HSPDP kata kepor. Peter Malbanyak. Lirung lang mau Winston Simyong. Kalau masa kiwi dengan rumah,
kata tekan long kata tengah mau pet party ya ralang tekan part tekan kenal jungi so kedua feel nak party kedua ngai le akan kena pula nak HP ko dia kapor ada ka Snem ni ba feel ambat kamu di teaching na do nyo po pra to ka porti le lama ta so ka le lama hau to po ngirung kung deputy chief minister to orang lawi ba darwin takai ibun ki brio ki ba perkhat ba bring do chief minister khasi ban ko ngai andre munde ba dar munde do bring di ba darwin DDP ulang chief minister khasi ban ko apa me halia bangang ada deputy chief minister ban ko apa padon deputy chief minister to po kena boleh asamin MPSC ni taya kata report ni nak kali ngopi kena bagi kali pi menobelong cuma sakasi pun ko yang bak bring kata ni la bakla kata kali sekali dia deputy chief minister banako kasi pun ko ada mono orang pentip yang ngintip orang dengar kan itu la poi hom nyu pra kata kata Parti kesorkan lain lama ke penghiju di perbor Kita sedang mengambil deputy besar dari hak tu kepor. Kejengon deputy besar lah, noh hak terkater ni. Saya ngayo tang badu darwin ngayo tang kumakan wilayah. Tu badu darwin perlu ngalaman penangkap nak keselan ini, kencan ini nak kalau biang beri efisiensi, pishintang ya ke efisiensi bagi ke PDAC, mau Martin berjauh. Yang pendan maksud. Mat kadang kajing itu kana kata, tinggal Malaysia Delhi house Snem hau benai Januari. Dari alam wi teman kita bengi ni mau phone juga terherin ni. Dia tahu phone cakap kami orang ba ngamio cuti. Dia ke pengalaman wan ke datang hak Delhi. Lais ni ngalaman sa Delhi hak apa ni kendoi pi. Orang jong mama yang berdengar ba ni wan alam pi sa Delhi. Tengah lagi Januari. Jika Snem akan Espanyol po kendai. Tengah lagi lami. Tengah kata po penting nak buang kalau change ke schedule ke program ke janggu buang reach ni stay ke steward kan juga India. Buang kalau baklano ngan yo sahabat tengah Delhi tang kemaas ni sini. Tengah kan dua itu kuan tu. Tengah alam kaya no kaya kita teman kami janggu siapa begini. Ke Red Fort, ke Delhi, Old Delhi. Dalam kai, tengah tu pengalalong minister, tengah ada kali minister, bukan tu kedon red light. Tengah light, nak poi, aku tu kerja apa pening kali. Tu wan we beri orang itu ye kerkom burak kini ki register, kod kesalahan ni kod tit ni orang. Tu wan tu kata kerja kang kadang play dari kang tu wan ngai ngasa, may I have a look at the hands. Tiba pomisi ngot khaya ko khano sikang no I don't know. They thought no. Tulina ko tanang irong ka no, ada kerja ngeli irong ka na report eh. Report na kamo sa po, ta sa po sa minute report KD tan mai beri ani ta. Demina te. Mariwan ta tingi pe hano ka kali gada de. Te kam kan locate na makadong katukar light sound te UE waktai ka kali gadon te tengah light sa kali libi kali rumbe kali tengah play sa kahin makad January ka shit ni tengah play gilok sungai dan jan te teman ni te play galang mi dalam ta tuan tu jubri te hakta kapor ka pula bi kata ko pa mo pula ha wan tu jubri buan panpai ketijana. Te hakata kapor ka je kaji khangi je kali ka play. Tu bri iman hak je perhaju la dau panpai ka ketila sing refuse. Ni la banum yo la na patage. Te supai kan keselang juga. Terma bhai ni ketil mo. Sir, something very bad will happen within the 22nd of next month. Next month February. But
you are a very lucky man. Kita dikentin pengawas. Mai haradu tengah kemusa. Something very bad will happen within the 22nd of next month, the February. But you are a very lucky man. Ya kita kentin kamu semua ilok jangan. Jangan. Ya semua kata kentin bang. But you are a very lucky man. Kalau pelaj jemuk susah nama apa. Langsung cencar kata. So we go kata something very bad will happen. Tengah perhat nak kata kan. Tapi kata very bad will happen. Karena orang mana siapa my house Delhi, na Delhi orang sekal kata. De apa Calcutta ni kenu you ba ratap maklen. Ay so officer tu pun itu you. De nawanta don ki MLA itu sir, I have joined PHC. Tapi PHC naga arpo kusha arpusan arpun rio. Tala stui bahkan pun kapuan bagi PHC kan yo holiday kan yo the majority. Ini tak pakai simitu, ngobad dulu simitu, ngasih ten simitu. Dah kan arpo waitere within the 22nd of February. Arpo waitere February ngadon mengang bo maham. Ngadon apa assembly. Ba Winston Simyong dong speaker kata apa. Kapoi ke message na sketi to the governor. Ba governor ko bani kendo yo bo maham, namaru kapten sama unda. Dan situlah ko kendo yo bo maham, ba dia kan. Hakata kesini arpo waitere. Tinggi mana ngerti dia. Boleh governor ko bani kendo ini tele. Tukang pemahami ya ele no visitasi governor. Dan ile warsa tu sekretari itu steps ke untuk si governor warsa. Tinggi kini no tu sekretari yang boleh ukot governor ini kendo. The chief minister has resigned. Within the 22nd of February. Exactly. Kung bayar tu kena lu fusion tenet. Next is go plow ha. Tapi kalau orang tak tinggal rumah governor, lah tu berapa yang kata governor itu juga cuy. When the chief minister has resigned, a new government will be sworn in on the 21st. Hakata yang jangan, rebuji jangan. Governor sworn in a new minister under DDP. Kunjana ini, high list tangi FCC, PDIC, ada. Like fully parang. Nah, tadi lah saya kerja untuk tadi yang opposition, lagi mana sebenarnya yang opposition. Ini tinggi nggak tahu ya leadership, amde itu beri hangke benda kuat untuk benda bat ya ke minister kita opposition, it's alright. Di election lagi mana sebenarnya, mau bring dan opposition, mau opposition. Orang tak terteri dalam, dalam. Apa sih harga April? Kan terik dengan kemana? Terik. Apa nak April je Snem kata nasba new pu kendai pu new. New pu kendai sorry, kendai new pu kendai. Ke one quick city soido kapten sama, but BBL no. Hosti senga kamu leader juga HSPDP. Harga new propra ini ada ni mat katsan HSPDP. De kata kesti kata apa? Nilai kendo, nilai keren, mat nilai merjemut, ba nilai persangkat bala abangnya tahu dah weba ke sarkar. Mau bring buat kopna sama gidan sekar opposition, menetahu dah weba ke sarkar, kebanlong a kind of the national government. Ini kamu nak kata dia itu kekor kadang-kadang ngam dekat mau asyuk. Tama kata kita kintian a kind of a national government. Kebab beragi parti kini dalam let us choose the best people kata kesti itu. Bani kuat ipiru berfin join lah ni. Semua bring angkat sama. Dia orang yuk kena kalah tu ngidang menin sakkan jat.
Pedang ni kita ngalum ya parliamentary party meeting. Dia menjual berkait banginnya pesan kat balap banyak form dekat pegawai government. Dia stang banyak. Keren beriu ni kita ingin nasional. Kekedang boleh puan dah bagi you. Ni yo ya ka. Lagi kena yo ya majority. Kedang nak kalian kerja Darwin ki bawa nak sini. Tu Darwin atau por ni ada no confidence motion pasal Darwin. The Darwin office ke assembly tu por 79 office ke assembly no perkhidmat unio ke majority. Kita kata ke confidence ni tam sibuk. Darwin kelam nang tangi. Tinggal sayok ngio form ke government tahun 79 itu. Dia Siam Babrin. Oh, Siam Babrin. Ente kejeng ikut kalau kena koi mo, ni tu langut leader. Babrin kapten sang mang bat manga. Mag leader jongki group. Ni tu like group, like leader. Babrin truncated efficiency, nak don ki efficiency ke le so sini, sebagai don kongres ke le so sini kalian. Tu kapten ulung leader ke group ke kongres. Ngang leader ke intak mengiklam dan baki menor. Ni tu khasangan. Haka 79. Tengah long leader kata. Te ni kini leader berolang ni kenduk malah kenduk. Pusin le kenduk. Pelong kata jingi kenduk jingi punya tahu safra. Kami ke jingi. Haka tak apa. Tolah ni lah menjurus tabat. Kejing ikan ke penukang kalau buat kasak ke posak buat Snem. Apa Snem ki kejing ikan joki arut kapten badu pabring kalau Indonesia buat lain. Dan kalau lama ikan orang kata kalau ridiculous. Kalau ni share lain lagi Snem tu yo tu kan mana dalam chief minister. Tengah ngatre ngalong junior mengatur pun. Ngatre tengah orang kini kau topi senior veteran. Long makai chief minister marasnya, jangan deputy chief minister. Yang tak yang rumah deputy chief minister. Kata dia 79. Dia nanti tegi agree kata. Dia kejengkeli kami sekolah tu kejengkeli kami kata hadian mengelak agree kata betang kini arwah kilong chief minister kejengkeli kalau ba mano balang kalau chief minister kong. They yang tadi played a very important role ang tagpuan. They babring kuat melong benungkong. Kapten sama wong syai kata. They sekren. They have the scene. Dengan alat ni semua bring anum itu lu kita ini orang sedang. Mereka kata apa dia kau community. Lek babring yang sah mulai ni. Jangan lihat ni orang orang kuli dengan orang seno menek ni orang awan menukam ni ba. Orang kampung tak ni kejingnya penuh serkar tak. Ali tanah nasi mati. Ya, kerana orang ya le kampung sama ni kerana tak. Ngatrai. Orang mendon sekalian cuma ngawal kan mendon sekalian jopi ke para mengite. Mendon sekalian jopi. Bring tak kerek kata elek. Mar tifur kampung sama. Bukan hanya kajian, kena kajian. Dia kerja gitu kan. Kerja kadang ni, kerja finalim tak kadang sambut. Sherwood. Sherwood. Kadang ni. Mari kita ni apa puluh. Ndak kita yang tipe halum ni tu. Terus pengamun dah halum tu. Kelana tu. Kita makan kerteng juga ini. Tu, ngeleng tu. Orang kata semua lah apa ini syok. Itu orang kau beringi nama kita simbangan kesan ini. Di bu ikut begini tu lah. Alright, Captain, let's just do one thing. Since Khongwir is not in the fray, mangadam, ngapin kuat orang chief minister. Kita tamani erwan.
They mataw Khongwir, let him propose. Let him propose. Whatever he proposes, we will accept. Do you agree, Captain? Kini ana pe iki kalau real veteran. Kimong yes, kimong no. Pere kita perkhidmat. Sebab kimong yes kita perkhidmat. Sebab kimong no kita perkhidmat. Te nahdin tate. Maupun keren kita. Do you agree, Captain? Let Khongwir propose. Whatever he proposes, we will accept. All right? Then hadian tatu Captain agree. All right, let him propose. Dengar let veteran ni lagi propose. Jika orang dia people ngaji dia nama both of you are my friends. Pring is my friend, Captain is my friend. Kumulungan suggest mai kata kita buat dengan yang propose ingin bring baik ke propose ke. Tengah masih ada mengalai dia mau bring manyara mau bring. Tengah minyak sudah kena nak letihan dia ngaya baik baik. Nak kalian ngaya garuhes, macam mana you bring? Garuhes, lah yo minister, lah yo chief minister, lah kata. Mentak lah dia sekapali juga kasih his. Orang harta berkong Kita mau bring. They agree. Suara pun agree kita dah kau pun kau kini biar Kapten mau yes mau no dah hadian Kapten mau alright since I have already agreed but whatever Khongwir proposes we will accept and then okay I agree entate de propose ke Khongwir let bring bigi kamu by indirectly mau bring bigi di chief minister kalau agree malmat tip juga na hele penswerin himba bring the swearing sebab bring tak kami sakawai ke problem pan portfolios tak kami problem portfolio yang kan mau tu pensar tu ke Shnong house untuk orang don ke Emily Hostel te kan do bahadam puli tu Wah ni ngelera bayar kan orang ke jinge pembaik kena ke sarkar berlangut fi gila fi dalam kami dalam tapi fi tip ke portfolio ya hak nor kom distribute dan ko ngom lam tip kedana ke file na ngam lira ba bring good size dah ni no pressurization ba dem de orang wong tak temen yang abla kula kata ke kamdan apa proposal kamdan perlu di power kamdan exercise tong ni kita video ada kau pakai transport kita transport tangan di sana dah kami problem karena pun selalu tentang sudah kami problem tadi ada ba Rangbah toh la shamin step ini kena apa ni pun Shnong kinan sekali tu saseng mereka perlu di lah ayam saseng Karena kita list kan, tengah kelapa aja bawa bring yang file mana kita sakut kata jinge keren nak next day malang blender moment saseng kapten sama bawa bring manga bawa adem keren. The saseng as a very good man. Bang kalau perlu long shania ayo saseng ngado tu pur. Saseng mau kanu tu via yang kebakwa au perlu juga asyik pilih anak sebab tu je penbeng tak pilih kalau cuma coba dia tete exercise kan ni kalau saseng tahu kalau cuma ada tu saya agree tak uang no tak mesti kita cakap tapi tu salah awak tolong kayaknya kan kita problem kita ni kan tu masih kuat kena hun ke jumi atau apa kena kelain aku bukan kena berhadu mana kut kata 1983 pun Snem 83 kini Snem moving lagi Snem tu nasional lah kapten lagi kadang saya pakai problem asing iswa ban kan kut kata macam jumpa bring tak kali nak siapa Garuels. Le Garuels kali yang juga kapten ni, udah nunggu Bengali, MLA bomit tu.
thì cái này ta thì cái này lòng hay brown cái này hay chân miết thế son biji mà son biji tu cái này lòng hay thì captain Khongwir just Mr. Split bring Mr. Split he will not allow me to take over the government he will keep it to himself thì ngoài quan tengah pesan yang penting orang yang kedua bring dari keren ni sih orang bah chân đây cái port này switch means change leadership ông cũng số bộ mình tôi nói là cái police intelligence cái do cái team bao captain unum ko bring unum bersai dalam bersai bring ke baik tengah masuk di ni pergi ke Khongwir tengah sampai lah turah simen armen itu bersama ni keren kian deh bombe baru captain kila long dead sure mau bring unum IT ya ke te haka 1983 81 79 2 years 81 kena ke 81 no captain revenue Snem ni nak 81 ada 83 te yang kedua agak parliamentary party berkuat lain lah more than like satu lagi pun itu pola ekip dalam ada nak pedeng bring los kamu kapten los kedeng yang tadi propose ni kata new leader lakut bring lakut di propose bring I propose the name of Captain W.S. Sama as the new leader tengok pasal kapten audisi kapten you didn't believe me yang tak pura-pura ya menjun tak ada ketinggian tak long lagi leader teman yang kapten he was happy yang tak kami itu UMPDF government itu apa dia kata kan ada 83 suami sudah ada kena punya isim tak kena punya temari harus kena punya nah ini walas election kena punya walas kena punya timur nadu hadu kena pras kuat pila premier isu pila ngadoni ke parti ke UDP mah ngadon ke parti ke Singapore nado ke UDP kan kena funyo pol bakek untuk presiden bakek kalau membaca ke UDP tenre kenal kawan ke beri neutral ke darbar ba ke beri neutral ke ba ni pa puluh dak semai ke puluh kalau yang sedang lewat lebih berkat tu kepore dengar long member ke beri neutral lagi ni sih kadang mi ke kerteng beri neutral kenal ke executive committee yang ke beri neutral di baheba tu jadi kadang masalah kelang sedang lewat jadi pulang ekspangot kita nak ke executive committee tinggal kini ke buat jaya ni ke community hall jaya ruang kerang tu ngilang tu berbual ko bahaya gitu to hak ini ke executive committee ke rai ke wegalong ba hak ini ke committee jungi ke beri nyu tu enam sah ke politician ada politician next day hari saya nak ngapentip subak dan kubar ngam dan ketisu hak parti nama ba dan hak beri nyu tu hilang ba no party no politician dengan lah saya nak away no ini itu kata ada tentang amdan parti ada tentang amdan parti ini tama inclination di sana te jak bangala de bueni kinong sengi ka UDP dan nasyudon ke mga mga tende bangala don bagi na coach meeting mju coach kini ki yude kini ki nadu ka poro fila shong thai no ki politics kini ki politician hapo molai ki kon election một kỳ qua và man cái election kỳ candidate kỳ qua ban yo ga blessings na pi ma có ta cái gì kan lo ka tor và long pi phim injury và phim mi man dan tor ba form de long shupun i to dai pe ba te shukit ba pi kusan pi ga don hi ga nama ga amju nganu kam mi de besaro amju khamme to ma thlem da prakhat de kedai kita jangan pi ba pi dan kami ke blessing yawan ni tu
proses kami itu kena ipi hang ni kena kamera makanya kamera ngada sang senada nakin ayat kalun ni arpusan kejar ni hakke bawa awal 1976-78 ada cina ni hakke election ke benukong juga ngayo ni kecakap ni cuai kata kam sang tebi kau pia di hang ni ejit ke ba Rangbah Shnong jong ke tolong anak kan mau kurteng bak kumung melim lo persain mu aku meeting ni pun mas stu lai pun lah tengah aturai proses bun mikman nak jonga ngelai election tu jonga kata pula dah ngelai election kadang job kadang sub ban job bagi bagi nang ya mangni nak kampan nak ke Shnong asong bila wani ya kadang mental sai ding duyong tai anak kan mau kita wani ya wani nang sudang yang ba beli sangat no Muhem pular deh, no siapa pular, man pendek itu pular ni. Dengan pular dengan yang kerjaan ni buat proses, terlajir buat proses, mereka ke parti, namanya itu unit, UDP kamu unit mulai. Dah kau iba ngelai menjur buat proses kamu kuantitas, harga jika jauh pi, kamu tu tapi yang kata rai kamu tu. Dengan ada kata, I stuck to that decision, bagi pular ke jangan, berkena poi ke 98 election dulu. Mga ikon ke bahi masen baru ni campaign buat proses kumba campaign ni but malah kami kalau penbeng kalau kali merepikar banu uang hak ni penbeng apa ya kan bernyala mengasak election meeting campaign tengam jupep si med tengam jupep alek canvas election itu buat proses nam tiba jilong tu long kumno tu mengelai tu mengelai sensation ulai le MPC ru nak kalian joi baru job phone tu po kema tiba session yang tak tu kumno ka thao kita ka jing lom kan long ni bu noi mali mu thao dengan yo unyo sene ka tengah kesan bai tema tangsi Snem asam lah kelana, lepas tu yang tu mereka sini bayar result job tu orang ayah keburam cuba SD Khongwir nama dia pada penjob ya, dari assembly kan new tarik March, belum budget session, nak kelana orang ngajob nak kedal je populariti kejongai, macam job job nalih, nak kelana atau kita nak kelana. Saya telah parti ini kita gina kebun begitu. Di kota teh hilang sulit aku tu pun kibri payah kelajir itu tu nama ngambil. Dengan ada kata yang langsung kena bernamsim. Madu menu fila sajid menongkong Rangbah Shnong. Madu mata fila bat ikan Rangbah Shnong mata santos dah. Kan dengan juga tek niat kui lampung timur. Pihak Snem Prapo Sisa ni pun nyo tu di kelawan kejengur kena itu Rangbah Shnong jangan dia Shnong cua bang porno bare yang langsung temen yang langsung tak yang long tahu dah dia jin ada gue di siapa dia gue tu ngai dia kata porno macam pos ni I never dreamt. Ngam sepas ni hari bangalong professional lenut tu macam. Di kiawan banyak pelong itu meeting kiawan ni wet kali meeting sama ni kan. Maka tu pun ada live Snem. Kali ni long hari yang Lukas besar ni. Lukas besar kali so boleh bol mulai belum kuat minta dangim. Minta lapoi makan live Snem. Dangim dah. Di dalam komersi sepak tam kau tu profit yang kendiat tu kata telah pun baik bro. Di lohin jengi banyak wad wei wad bro belong teman semua tu pergi orang teman semua. Dia nangi song kata meeting dia nama ke jeng wan ke jeng Rangbah Shnong dia pen nak ada meeting. Dia tu melong nak ni tu bukan. Dia label tarik lepas nak kata kesini. Tinggal orang hajan untuk hajan kerja kerja kuih kerja haluki.
tinggal kita ipan permisi kita syak hantar ibun mah ya pui tadi sama ini kita ini terus tinggal ni hantar di kelangan mi mak purno tay untuk yang nyajil lagi jil ni serah ke terbah maka kita ke komiti kamdan ya kabor ikhtiar maka akan jil sama Shnong teman Shnong ingin rekomend nak ni ke komiti ingin rah ke terbah ingin rekomend tak thì cái lại lòng này keren một số này keren thì cái ông tông này lại nhà giết áp lên giống như một cái cái thứ quạt bông tân này rồi điều nu rong vào boleh kop menang teman senang ini giết ta thì hai thằng Paul bảo silent swear long astan deputy Ramashnong astan Ramashnong ternyata ông tôi nhà terwa yang bảo silent long deputy Ramashnong tu wah terwa yang bảo soi swear bubuan saya bảo soi melong tengah kali yang boleh ngomong kita sama tay thì juga yang nong tu dah duk mesti buat umlong kan jin teman Shnong itu tidak ni babes im ayat lakan ta masa ngulu iri ateni meeting te simpor katu kan por bani perkhat pedang ni tai babes yang tengah teraya bastanling ngai nah kalau ngulu kendit ta mendan betuat tang terwar tu thì hai cái tao teman Shnong ni mau orang Shnong teman Shnong dah tao pokok persang lawan like LD kaya lah ibida ya like kan kita mulai lah ibida ya pay apa nong tu teman Shnong tu yang pengam pala berpeding tuan hara siang habis konsol itu kemisuan dengan situ nukar dengan puhi ngai thui lok hi jadi kendo hi ngom kata meeting ke belum tak terwaya mengalong teman Shnong yang kata teman Shnong sumen mendi sebelum mendi yang ayam melong kam ke kenyok ke kata teman Shnong marah tik pora teman Shnong kele bersorjimen cakap nala de ya si belala nestemila ini baik buram tu berkau teman Shnong tu udah teman saya ini folk de proposal tang teman saya maka Shnong ke buram itu nama budu teman dengar yang teman Shnong tadi kita proposal kawan hikum yang teman Shnong dan apa yang dia kata kerja teman Shnong ke pasung mendi kenyok ni penting tengok ngomong dah hadir harus kemudian tiap nak perhan mau kita role jeng teman Shnong ni dia nak perhan kawan kerja perhan kerja alam kerja beli perkhat kan yang kau kata guys pikiran tak balai ni ambil ini terus kalau ada kata guys nak lem ni balai kata one ulum yang jauh tangi katling utama pesan jauh kan balang presbyterian ada one ulum yang jauh Church of Christ sama hang ni pun Church of Christ malah ada one Church of Christ ulum yang jauh mat ka jing thu jong ta ka jing lum jong ki kalong na ka banta ban bah ya ka Shnong ta hanre na ka liang jong teman Shnong kan ni ki niam ki balang ni ta lum bu de bro lum me bro ka jo ka jing thu ma ka ta kalong ban bah ya ka Shnong de ni khun sekali ke no hikai ila hikai college long vice principal yo ko su ya ha ta ka jing ni kren ni kren ta te ti ko ba tonggalan pedang ni kan dengan Shnong dengan penting nomor mari kita bang khot nak kejalan ma ngala kecol aye mak le pedang aje khot me ko jalan te tale menjur ba ini terma darbar kan lai 3 January 1968 atau kan film tak kan maksudnya 68 entah raja semua ini 1968 early 1968 full year dari Sanpulai lah kan jos
kumpulan dalam berapa perang kesan pusat running san pusat ira ke derbar dengan dekat mau i mi ko ni ngai yong ba tang kau kan ha ke derbar bu be ke ni ke kendon bala da ke jit no ela mi pi ha Shnong kita pun khot no da ke kerteng Rangbah Shnong mde shoot temen Shnong nama fi bidang kumbalai ko Snem kita untuk mari asal ke derbar ngam bu ke ni ke proposal ngai history jo ke jinjang ngam da no Shnong berbuat semua Maria terbaik kam tai Rangbah Shnong yang tahu pedang minum khotsu teman Shnong lang no Rangbah Shnong di terbaik kerteng juga malong Rangbah Shnong hakalai dari January 1968 dalam Rangbah Shnong tak ya terbaik di wafla pakalong ba mari long Rangbah Shnong ke judai ke rekam ban pentip susian yang penting susim khot meeting ini khot semua ni banding leha office mu khot kan kan office mu tai tambah kala renovate kayak gitu manuan apa ya rahmat musim mun asana tu musim tak por di bahi juga Francis sim pi kena yo cuma dia yang tu sur kata file tu ke kadang ni sana untuk kopi sana so itu orang piba langsung orang piba orang nak boleh show mbak dak kena mulai orang nak boleh show mbak kena kesana tu orang kumno kena kumno ya so ini kesana mo berkhad besar sudah kesana mo so orang piba kan so dengan dak dak boleh kita kesana dak boleh kesana finance tak aku membit belum tambit orang trek so ini kesana orang kena dengan habra komite mal dengan lum ke cu komite ke lum chua lum hote hian ji khan wa kene ke yang patsna pun ngalum ngoi ke bala kum me kene sana la fi pun bo dengan mangan pedeng kum me kene sana ngan sana mentah hang ning ngan sana tu baru dia support dengan ada tu kum kene sana ning pedeng kau su you baite nasa hakut baite te penting susi bangam lam pedeng sana na do ka kapor ke la pasang dan ki komiti ni ta banyak tahu sana na do kapor ju Armstrong do kapor ju laborious acting CM gitu XM milim man tahu sana da ka wipat ka bani menjur la nga life husan Snem ma kham chim sana life husan Snem tindak tu hadu kapor sim la tho acting CM la tu walu tidak beri ni memesak dengan shila lo CM la tu dengan ni tu CM la tu tai fikam bakha ga nama dengan kun CM ma oi bakha ketika kam ke bai saya ikram berbuat ikram long ta termasuk tu ibu mud ya ke sanak ke tengok ni kam mi ti bakha tak sekali kelas pun ketika kamu tu saya keren. Orang sawan saya, orang apa even one pun saya mesti. Nah sawan mengas office. Kalau saya office punya itu ke draft sana. Kalau nomor bakasnya orang tak lajir itu, filter kamu kat kamu kerti ke dostur, jangka himamelim bakasnya jadi bas. Ikan orang jengke, kau berfikir kalau semua benda report saya, ke office saya melim tengah tak, mendat kendan ni, yang tengah saya accept masa accept kita ke sana. Marga pelong ini kita semula baru lain orang kebelan sana baru bikin yawan kembali us ya gubernur mengalang minister dengan langsung tu bikin kumno wilayah gubernur tu pilih gitu ke appointment letter no gubernur. Teka draft sana kadang ya office yang pemimpin tu apa ni apa ni ke ayu tu ke ni ke ketika nakwa basic school kalau ke Rangbah Shnong ke bapa sana mana tu khot we pulih ni na ta pusem skem ta ai tu Rangbah Shnong ale tik boleh gubernur dia life husan Snem shim sana again
tengah shinda bakal sanat bakal long kita lo stop kita dan sih kena ki kendongan kini kita masa pening kita tu tempat kawai ke masuk tunan kalau kene kita ki kam ama banjir lo dia berkau tanda kita kam ke kam kerpang kam dan kam kum ke permission thawi permission thawi yang baru sekatu kemud kekayaan usia tandang orang mau sama ngai ke test case hanya pun nolong hi kerana kami yang ke trayeng ke pan permission tong yang ai mga kita go pelihara kita nak kasi sting go kan sport bes kasi de kon yo ki de ai kai ko sena teni su mathematics de kita go yang ai mga ni tuan wo menteri macam tu yang tu on barkali beli sebab itu insya Allah dikayu berkuai bari kayu boy tu yang nanti social pun beristai yang nanti nenen project lorong wan sekali nang nenen dan kali istai kali tanah ni yo kali beli sebab jo boy dah pun mencoba yang tiga telefon satu empat ini bagi kaki yang ni untuk kami saya untuk nah kalau pening kasih susah isi deh kata dia turun sebab dia jono kan ni ki minta ki angkau jongi mana bahaya permission saya orang macam permission mula menai permission thawi tu kita pergi setting yang kita wan apa wes nah yang sah deh neng kawan kau deh wan mutu menteri nem tentang ta film prana kan ni lemno ada kala permission Mungkin tak sama. Tapi untuk orang yang sekian syukuri tangan kau. Orang lalu bahkan yang yalam kita ke polisi yang bahkan pun perai kena kaya bahkan saya tu paling ayat kan materi pun wante. Kita siapa tahu kita kini. Ayat. Orang lalu bagi orang Shnong lawan yang lalu pun yalam kita ke polisi yang nadu unrupo pra. Mengelola macam hadu minta polisi yang pun ni pada polisi pun perah terkaya terkena nak kata hukum baru mulai kepat ke pur kata khana semua baru kena mesti nak ayah lagi jangan polisi dan terus itu terkena anus yang terkena kita kau juga pengapalan bahawa kena pata sistem lagi jengkelai kan berjur percaya itu kena khajuan nampi ai pata tu macam pelatih baik di history yang pata sistem pata sekarang pi ke pata macam hanya ini kisah pun tu macam yang kan pedeng ke nong buat ke selagi ini sau teli kisah ke hap ya ke jamin ke jong kisah kisah baru ke dekat hap kisah ini kisah yang ai dekat pata jadi nah kita kerja jom pi kepada pun orang, macam kepisah tu lah, ai pi si poja lah, nak poja apa kede, mungkin orang setengah piala lah nak terkata sini. Tapi aku tu kerja tahu yang kedua, bangal ai pi si poja, itu kibat orang siang, kibat kita siang. In lieu of that, kita ada kepatah jom pi ke bawah, na ai wai. Silang kot nak cekai junga ke bahang tang. Takat kum gini pun sudah pimbin menentang. Mele persai kita ke. Maka tak kalau na tu kepor apa muncul. Tengile persai kita. Kata pengalang dah dici musuh. De kalau mi kita kejengnya persai ni kita kejeng bum sujumut ni kita dan sudah. De ngara ni mereka berdraft kata nang berdraft. So officer ni kita makan instruction dari kejunga. Draft ke bil dan pendono ini kita. De nanti tu kalau ada kalangan wat kan sipor ni. De orang itu ke bil po assembly dan pendono kita tanda ki teksila yang lain. Hadin ba unong third siu pura. Ya kedua jangan kerja pimla cuban impose condition something like that. No.
tang dah kata kedua kota ketika siang malam mereka kata tang si baru gini korki gini teruskan malik kendo betul kan jaga gitu itu berkhidmat lagi dulu bar kebasung tenan kalau bah kiawan gini ya kan kalau kong sawan itu ki Mauri kata is pengalasan pasti one blok nak mau dia buat apa war mesti sawar ya war salah itu lawan mau kadang tu kerja arfu tamak sharing itu tamak tang sumi sini tamak lada sini bayan tu cakap yang IP kita cakap tang bapa dia ni drone ni tu bil bayan nama mesti tu kor ni tapi kerja kerja bubung kerja 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 tu wan so Khongwir we bolong kor betul ya punya sim million ni shading type tempat hat wan kerja ni terbaik entai tamak kan tu kelompok kedua wan bahas Khongwir do no kai junga apa government high school wan dalam deputy chief sa tu pun tendui tapi kita turun orang bibe pemalas junga melek kelumario kata bil oh yang tengah yang habian tu bon bubu tu mo lu kelas mosta junga tu bubu has Khongwir katu tu tu bil cakap metibe makam kata tangi ki Shnong sama sautli katalut dia berkau ke yangi berkau Khongwir kata berkau katalut mereka berbenah tu bil bungung katu ke jumpa ba kami juga marui wangal ali jumpa ba lai keren tu nomor song tingi ora tu bil tantai mereka tu beli no mi no nak jual ke jingkhang na tu berkau yang lembaga provinsi tu urung po pede tekan orang no bubu le jong fit ha brom ba lai keren ni kita ki na song mla leta dia kena ke bil kena assembly ki fasa ke select committee tak ada procedure fasa select committee tu speaker dia tu chairman jong ka select committee dia dengar comme chairman hak tak select committee pengi song select committee maham du jamandar ta bong ampur ngai file ni ta tal puni no sino ansi tu kon no de kejop kalian jongi ba select committee kejop makanya kabil kan sa komni ko magalong in pa sa assembly tong pa kunta ko magalong sa assembly de assembly ra tang shisni ta la shupuli tu ya le kabil ndan ba amen ndan ba proposal men le tawan terbil galong ai terbil ta lalu ko pata ito kata kada kam amus lang le ya kani ga jing dak santos nem ka don ni ga jing ko poram fi santos nem fi kadon na tra santos nem glip ko bo ba santos tum ta kada continue tat fi empat ino gini jing thok gini balai ko so po gini thì cái này cầm bằng bát Shnong này, rồi cái lá đơn em là chỉ thu cho phía bên palai nó để xây cái lá sẹo tầm men như là giống hang ni lo committee sau xuyên là dapat đang xem cái này cái này mana cái executive committee trong cái mulai nang lo mar cái này untuk yang em nomor cái kam cái jam là tre mangi thì phi cái tentang consultation but cái signature orang kam nó thì bal kabar adu en apa kita kapur ba men ya transformation we pada kata ba dan nak layu tengah apa kan lu maksud macam tengah je ibu kira ngai kum ju tang ba kelai propose kum ta te tigina kalian sing inte kelai ni tayar kelau tang bat semutas ka tulis ne mal astana macam constitutional ke be train ta fi kalau kan kila lei saki te film dan ka ban kam ile dia kalau dah terhadap tengah susah ni, kerana bangsa terbab kebun kebawan kebekran ni, yang tanya ni kebek yang ni dalam kam tanya kerteng jumpi. Ezi kamu nolong macam ezi kamu tak kanya berkam isu, dan kamu village ni setai, ladon gini guys, sekretari kasan macam. Kini bagi
before menu data apa kan mulai tahun before menu ya kata tengah persen menu kau di Bashar Muni besar. Bashar Muni besar. Oh ada lupa kan so one week. Kadang kijingjang ya, kadang kijingjang jadi kendung itu tengah mengerti pai history kan. Tengah susunti lagi gue. Kalau Bashar Muni besar, entah lalu bah mesak kerengor. Lalu bah relan kerengor. Akan lengdo kupajung dan bor. Entah hadian jadi wan sama presiden. Hadian bah mesak wan presiden. Kini kan mulai tahun lebar kan tuh kan nut lagi Shnong mata sekisi. Kum kalau mentah hadu latest kalau kan dertli. Tapi kau anjir keteng lah anjir keteng. Oh betul sekali. Anjir keteng kamu yang rem kamu yang Jepun kan nang tolong mulai nang kuar mulai yurne mulai nang lu mulai nang pedeng mulai selai kerja mulai pemuri mulai mudabuki mulai kantor besar mulai kontak tet kan dertli umsing Jepun. Kamu kontrol kata ini aku kata, kan dertli cina ida. Kini oke kamu sekitar kamu mulai tahun lebar mereka tahun yang bentar tray bentar mulai. Mulai ke tray ya kita bentuk ya kamu mulai berkuwi. Kadang jenis Shnong, mereka mulai berkuwi. Mereka jenglong kuwi jeng kamu mulai, ke aibor ya kamu mulai. Hak jeng ini berkuwi kibor. Kibor minta, ketip hak ini kabarja kamu tu. Kira masalah aku mulai kira bang kamu public sini. Kenapa? Even traffic police satu begini keren thamai kan. Yang dia kasih jaga kan yang kau traffic police. Adin begini keren thamai. Keren kira masalah kita kisah musuh nur bangun traffic nur bangun. Hado kata kita nggak sih kesenrai. Ini bisa tiang kesenrai. Ya kan mulai. But kuntana ada kapal wilayah bol kuntur kemulai kalau hak mana. Dalam aja kamu nu benar kepada sobri kamu mulai film nama pun pai. Kani kajian tadi jom mulai ni siapa dia Shnong buat tadi mau mulai. Kani kajian itu kipar kamu suan. Dah ada suan. Di komentar ya kipar mengambil football susah. Ada kata kipar macam mana ya represent kamu mulai. Di baik boleh. Sipawai nama itu pakai duyung kibun lah. Wan pakai football ni duyung lapan dek pakai dudil jang wan Shnong. Kalau ni saya ikut kali, pega betul ke nong ya. Pakai football, apa kau duyung tu? Poi tak puluh, poi dek ya hazar. Dek kata kau galeri ke babu nong tu ke wooden galeri gitu, tak boleh muas lah. Dek hang tu gigi ngamai nak bol. Mana tu kapur dengan tak mereka part dengan klien, mana tu kapur itu ke spearhead, jadi ke efficiency kan itu mah, kreatif ya kata efficiency, tengah orang member efficiency kita kapur, nilai organize, yang kerja kemudian ni join organizer, nong organizer pun misal, nong join organizer, ini terus itu mah, kerja pemi payah kan kita, deh haki rally kan kita nong sedang kan situ pemi ni bukan. Di kelemi sor nani nai kelemi lelang aku nong jika kat bang 4 poin nong mulai keempat ya karali nomor tang duna beri dah lawan nong mulai kita nong pendong kita nong teli kebehi dah lawan nong mulai tahu kalau biang kepornya ya rally company yang jimbun beri nong mulai dah lawan teli lah Mahadum taruh minang don kene solidarity ngai le kum presiden banga bar ki ngai krem berbore kini eka solidarity ke jong unung mulai ongde hangni ba ki breu ki benaba ki shenranya mulai irman tapi hape riya mulai ber ko wis don khar boy kan don motri karkhana kan ta lan stang wi ar botri shakri kan to ke tipne mulai ber ko kan ko fi ba fin mulai bu dukan bu ne ta bom de no par khay no Mani ke polisi jemi atau kapur, baik ni ke wine store, keladon neki sapan atau kapur, keladon teruai ke dor, kota ke puja kini kita, men ke permission bikin wine store mula, em ke polisi ke semua, imam banai ni nuru,
Aduh tamdan main sual mga. Te kanya ka kiwan international kiwan ni. Yo haja ka bakas pa kan tu cepo source basui jeka. The pinaim pi hangni tamut unong thik ya un thin ni. Mun kamne chu kam tu chu basui jeka. Oh ya. Sim ka dan ko ka bara ki jisme. Bulu jisme. Te kata jingi teli ki jimi ni wa ke. Hakane ka por ba ki ale il state yung ka pat kene ka PHLC kami ka HSPDP. About I'm not gonna know about 1968. Oh 1968 ka pat no ka HSPDP ka kan lai ngut ya pat. Mga dolang tu ngatip ni. Kan lai ngut na ka committee ka don ka executive committee ka ki khol ki jong bring ni tai. Kadai ha ka issue yung ka NBDA issue NBDA no kini kira mak yang mangin long ready ban launch ya ke NBDA ngi pan pemula no tu film trick mengilingin bukan mau film yutan kada bang pelut por ha ke NBDA mentap yang people long ready tu ini tai issue Ano le chu ba tin. anu betul Yang ni ka autonomous state. oh anu betul lut ke ni bra te ke issue de kata te khalai ngon ni miswa di ba ping suwana dia ba ping umde nong sing jo HSPDP te ha por ka ba alla da ha do jigala ka bangidan lang na ka ba buro mi ba ping mo ping umjunu no ba de mga ba tawe ka long ka HSPDP mal ba ping to po mi da khot ni te Udah kata por ng presiden no HSPDP. dan don dan don IS pakai ten tu lo IS officer no dan gue de go on from the no so So kani ka jela il state pim na kama wa so. kan ma kan be mi itu vele se ni te ma to polen ne ngala join ke HSPDP lite ketika ra lama yong kini kita mi ya ngai mentai kan itu te lo la dawana kita ka jaga dawa tang IPC la dawana atli bi group te HSPDP but IPC aku pun pakon kita kan dia po fikir lapan kita fikir lama yong kini ngilingit Bara HSPDP. HSPDP Ang kata ka EPHC bertuwe grup. Kalau orang jom. Itu pergi pedang semua. Ni besar kan gitu. Dia nak kata wah ada nak efficiency itu ngala. Mau female mau mangalong very reluctant. Ngaya election namar wah. Efficiency itu pokolong also well organized. Bermula organized mangi organized kata efficiency itu pokok. Tengah suatu ya board ke jangka efficiency. Tengah kata mangalong reluctant bukan ya kan election ni. Tengah kalau benda nomor bubur nomor kursian ni ada tu. Ini governing ni teh langsung salit malit menolak ke.